Ops, pause, stop record. Hi guys, welcome back to Reza Ria Gaming guys. So sebelum mulakan video, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan turn on notification supaya korang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya guys. 89%. So, pada petang ni kita akan sambung lagi kita punya Super Liam gameplay. Okay, Super Liam part terakhir guys, final part. Okay, yang dimana kita akan sambung dari kita last dekat Lava Lake. Kita akan sambung dari Silver Spaceship sampailah ke mana? Lethal Lab. Okay, Lethal Lab. Okay. So, tanpa basa-basi, jom kita launch superliam.exe dan aku akan explain apa yang berlaku dekat dalam sana. Okay, jom. Desktop list, recycle, games, file explorer. Items view list, hashtag, LN205, S, Super Liam win. Items view list, Super Liam, select. Items view list, Super Liam.x4. Date created, Super Liam version 1.51. Super Liam story. Play. Choose a save. Super Liam file Super Liam version. Desktop recycle. Super Ops, Super Liam version slot 1 complete. Slot 2 Silver Spaceship Act 1 9 lock. Okay. Silver Spaceship. Okay, jom. Slot 2 Silver Spaceship. Reload game. Tengok game. Silver Spaceship Act 1. Okay, so dalam ni ada robot, okay, ada robot yang di mana dia cuba nak shoot laser, okay. So kita perlu tembak robot ni, okay. Dia mengambil 2 shot untuk mati, okay, 1, 2 dan dia akan mati. Dan dekat sini juga ada laser, okay, laser yang di mana dia akan shoot, dia akan shoot kat kita. Dan kita perlu pass laser tu sebelum dia shoot. So kalau dia berhenti tu, dia tak shoot tu, kita kena pass. Okay, kalau kita ada bawah laser tu, semasa dia shoot, kita akan ambil damage lah. Okay, dan dia punya damage sangat-sangat besar. Okay, sangat-sangat bahaya. Okay, so jom aku tunjuk korang Okay, ini adalah robot yang aku cakap tu. So kita kena tembak dia 2 kali 1, 2. Okay. 1, 2. Okay. Okay. Ini adalah laser. Okay, dia akan tembak. Dia akan shoot kita, nampak? Okay. So, kalau laser tu tak shoot, kita kena pass dia cepat-cepat. Kita sama ada kita akan lompat. Okay, melepas dia atau kita akan lalu bawah dia. Macam ni. Tengok Okay. Tunggu. Okay. Go. Okay. Tak apa, kita lompat pun boleh. Okay. So nampak, makin lama makin laju Okay, hati-hati. Intruder detected. Intruder detected. Itu adalah ambush. So dia akan spawn banyak gila robot. So kita kena shoot sebelum kita ambil damage. Okay. So benda-benda tu bila-bila je boleh jadi. So hati-hati. Okay, item. Health boost.
100%. 9 lives. Okay. Next level. Time bonus 179 points. Your score for this level was 1859 points. Your total score is 19,281 points. Press enter to continue. Silver Spaceship Act 2. Press enter to continue. Okay, level 2. Okay guys, aku baru ingat level 2 ni kita sebelah kiri ni ada, sebab kita kat tengah-tengah ni, bukan kita bukan dekat paling kiri sebenarnya, kita dekat tengah-tengah map sebenarnya level 2 ni untuk Silver Spaceship ni. So dekat sana tu, kat sebelah kiri tu ada item ya. Ada item dan juga ambush. Okay, so kita nak ambil item tu. Tak nak ambil boleh, tapi aku sarankan untuk ambil sebab kita akan dapat beberapa health boost dan extra life So jom kita pergi sebelah kiri tu. Position 110. Nampak? Kita posisi kita 110. Okay, koordinat kita. So kita kat tengah-tengah. So kita ke kiri. Nampak? Ada jalan. Ada jalan. Nah. Tu. Okay. Health boost. Extra life. Okay. Bila aku ambil item terakhir ni, akan ada ambush. So kita kena shoot terus. Extra life detected. Position 15. Position 1. Position 1. Position 1. Okay, tu je Okay, so kita ke kanan balik. 100%. 11 lives. Health boost. Health boost. Wow. Hati-hati. Intruder detected. Bahaya, bahaya. Extra life. Health boost. Intruder detected.
Okay, clear. Intruder detected. Sangat-sangat bahaya. 90%. Okay. Okay, ready untuk boss battle. Kejap. Okay, clear. Okay. Time bonus 11 points. Your score for this level was 3971 points. Your total score is 23,252 points. Press enter to continue. Okay. Well, Liam, I'm done with you. I'm sick and tired of dealing with you. So I'm gonna make this simple. Very simple. That robot there that's running away from you, who just appeared randomly because I don't know how he got there, that is Laserbot. There's a reactor on the ship, and if he gets to the reactor before you can, it's going up, and so are you. And let me tell you, there's no planet within 50 million miles of the spaceship, so if it goes up, you're done. Okay, aku tak takut. Silver spaceship laserbot battle. Press enter. Press Okay. Ini robot ni. Okay. Cara lawan dia adalah laserbot lah. Okay, nama dia. So kita kena elak daripada laser dia dengan cara tunduk. Okay. Sebelum dia shoot laser dia akan cakap take that. Okay. So dia akan take that. Okay. So tapi dia tak akan datang kat kita tau. Dia akan lari. Okay. Untuk pergi ke control panel kapal ni. Okay. Untuk aku tak nak buat apa dengan control panel tu. So kita kena kalahkan dia dengan cara kita kejar dia dan tembak dia berkali-kali. Tapi dalam masa sama kita perlu elak laser dia. Okay. So kita kena hati-hati dengan perkataan take that. Okay. Take that tu kita kena tunduk terus. Okay. Sebab tak kalau kita kena laser dia sangat-sangat bahaya. Okay. So kita tak boleh nak orang kata nak mendahului robot ni. Robot ni memang sentiasa kat depan. Okay. So robot ni memang laju. So kita kena shoot dia memang daripada sebelah kanan lah. Okay. So kita memang kena shoot sebelah kanan. Okay. So jom. Aku tunjuk korang Okay. 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 Take that! Catch me! Take that! Take that! Take that! Take that! Macam tu cara dia. Okay. Time bonus 278 points. Your score for this level was 1198 points. Your total score is 24,450 points. Press enter to continue. Okay, sedia. Kita akan pergi ke Waterworks. Okay, let's go. Well, it's a good thing I got rid of him. Now, I gotta find a way to get out of here. Alright, this looks like an escape pod to me. Well, here we go. Okay. So kita naik kapal ya. Okay. Si Liam ni tengah bawa. Woohoo! Kita terbang guys, guna spaceship. Woohoo! Woo! Well, it looks like I'm out of danger for the Disconnected from most at part. least 72 at the nip. Gotta figure out where I gotta go with this thing. Oh, look at this. There's an autopilot switch. Great. There we go. Now we'll go exactly where we need to go. Okay. Woo! Kita landing guys. Meow. Okay. Alright, well, I'm somewhere. I don't know really where I am, but I see a building. See, there's a sign on the wall. Can't really read it, but I can make out X1.
I don't really know where I'm supposed to go, but I think that building's my best solution. I just have a feeling if I march right in, I'm going to get killed, so I better find another way in. Oh, look at this. There's a grate. That's probably the way I can get in without anyone seeing me, but how am I going to get in? I could blow it up, but that would make too much noise. Maybe I can melt it off with this laser gun. Let me see. Yeah, it worked. I got the grate off. Okay. There's no other way but down, so here goes. Turun! Wow! Bergabung! Oh, jeez. Oh, God, what is this place? It's just water and all this equipment everywhere. Whoa, what is that? Ah, get out of here. Jeez. Okay, well, all I have left to do is explore, and hopefully I'll find X1. Or maybe that would be a bad idea right about now. Okay. Waterworks Act 1. Press enter to continue. So, dekat waterworks ni, kita perlu lawan, ada rat kat sini ada rat. Okay. Kita kena tembak rat tu. Tikus So, dan juga kita kena lompat melepasi kipas, okay. Kipas, macam turbine gitu kan. Okay. So, kipas ni bahaya. Kalau kita kena turbine ni, kipas ni, kita akan mati. Okay, so kita kena lompat melepasi kipas tu. So, aku tunjuk korang mana satu rat, mana satu kipas. Okay, jom. Dan kita juga kena lompat melepasi macam longkang, okay. Drain, okay. Kalau tak kita akan disedot masuk ke dalam tu dan mati. So, sama juga kita kena ambil 2 step. Okay, 2 step besi dan kita lompat. Korang dengar tu? Tak ketak ketak ketak. Itu adalah kipas. Okay, ni kipas, kita kena lompat melepasi dia. Okay. Itu adalah rat. Okay, kita kena tembak dia sekali. Dah. Itu adalah longkang yang okay. So kita kena ambil 2 step tadi. 1 2 lompat. Satu, dua. Okay, ada kipas. Okay. So time bonus 208 points. Your score for this level was 2428 points. Your total score is 26,878 points. Press enter to continue. Waterworks Act. Press F. So kat sini kita juga boleh pergi ke bonus level. So kau ingat tak? Hari tu dekat server Street, kita kena ambil 2 step. Arrow atas sekali untuk lompat, panah atas sekali dan juga tunduk kan. So benda sama juga kita buat kat sini. So kita akan pergi ke bonus level dan kita akan terus jump ke boss battle, okay? So jom. Okay, ambil 2 step. Panah atas sekali, panah kanan sekali, panah bawah tahan tahan panah bawah. Okay. It's bonus time. Okay, let's go. Bonus level. 1,000 point Health boost. Extra life.
Extra life. 1,000-point bonus. Extra life. 1,000-point bonus. 1,000-point bonus. Okay. Press F2 for setting. Dan kita akan terus ke boss battle. Let's go. Time bonus 276 points. Your score for this level was 4776 points. Your total score is 31,654 points. Press enter to continue. Okay. Attention, Super Liam. I know you're down there, so don't try and act like you're not, because I just know you're down there. I've set off the self-destruct sequence in the waterworks, so in 75 seconds, it will blow sky high. So, nice knowing you. Oh man, I better book. Waterworks, water escape. Press enter. So, ini kita perlu keluar daripada sini sebelum timer dia habis dan boom, ada benda yang meletup, satu kawasan yang meletup dan kita akan mati. Okay, so kita ada 75 saat daripada sekarang untuk lari. Okay, water escape nama dia. Okay, water escape. Kita perlu keluar daripada sini sebelum 75 saat. Kalau tak kita akan mati. Okay, dan kawasan ni akan meletup. Okay, jom. So aku akan tunjuk macam mana bunyi kalau masa tu dah nak habis. Okay, tapi aku akan tunjuk dekat dengan portal lah. So senang, aku boleh keluar terus. Okay, itu itu adalah timer. So jom. Okay, Press F. aku dah sampai dekat portal. So, aku tunjuk macam mana bunyi kalau masa dah nak habis. Kita tunggu. Press F2. Ha, ni bunyi dia guys. Okay, ni bunyi dia. So, kita kena keluar sekarang. Time bonus 241 points. Your score for this level was 1641 points. Your total score is 33,295 points. Press enter to continue. Okay. Selanjutnya level terakhir iaitu Lethal Lab. Okay, let's go. Di mana X1 berada ya. Okay, ini adalah Magmal X1. So, jom. Oh yeah. If I can do that, I can do most anything. Now to find X1. From what I see here, there's a computer terminal. Let's see. I see, wow, a layout of the lab. Okay. So if I'm here and X1's there, then I got to get through all of that. Wow. Well, I better start moving, I guess. Intruder detected. Oh yeah, I better get moving now. Lethal Lab Act 1. Press enter to continue. Okay, Lethal Lab. So, dekat sini. Press. Okay, kat sini ada robot yang sangat-sangat kuat. Okay, laser dia. Okay, so robot tu perlukan 7 kali tembakan untuk mati, untuk kalahkan dia. Dan kita juga ada electricity. Okay, aku tak pastilah tiang elektrik ke apa, tapi yang pastinya dia akan buat bunyi buzzing noise gitu. Kita kena melompat. Okay, kita kena lompat melepasi dia juga. Okay, sama. Dan kita juga ada lubang ya. Kita ada lubang, tapi lubang tu tak mengeluarkan bunyi apa-apa. Okey. Dia hanya lubang yang senyap. Kita perlu ambil 2 step juga. Okey. Dan lompatlah melepasi dia. Sejom.
Okay. Ni sebelah aku ni, sebelah kanan aku ni. Ni ada tiang elektrik ni. Zzz, kan? Aku ni lompat ni. Okay. Yang datang kat aku ni, dia cakap something tu. Yang ada macam bunyi bercakap-cakap tu. Itu adalah robot. So aku kena tembak dia 7 kali Okay. Macam tu. Tengok Satu, 2, 3, 4, 5, 6, jom. Okay. Sekejap. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, betul. 7 kali. Okay. Hati-hati. Okay. Tu, terang. Okay. Adalah lubang. Okay. Lubang ni tak ada bunyi apa-apa. Tengok. Okay, tak ada bunyi apa-apa. So, kita ambil 2 step dan lompat. 1, 2, lompat. Okay. Teruskan. Intruder detected. Okay. Pas. Time bonus 150 points. Your score for this level was 2910 points. Your total score is 36,205 points. Press enter to continue. Okay, sambung. Lethal Lab Act 2. Press enter to continue. Act 2. Okay. So awal-awal dah ada lubang, kita terus lompat kanan. Intruder detected. Bahaya. Okay. Okay, clear. Intruder detected. Bahaya.
Okay, bahaya. Sangat-sangat bahaya. Okay, kita makin mendekati X1 ya. Huh. Health boost. Health boost. Okay. Ada laser. Pas. Pas. Oh. Lethal lag. Ops 32. Ops pause. Stop pause recording button. Okay guys, Stop pause record. sambung. Stop recording button. Super Liam. Okay guys, sambung. Tadi aku mati pula. Okay, so aku start all over. Level 2 tadi. Okay. So, sambung. Okay. So, sebelah laser ni ada lubang. So, kita tak boleh lompat. Kalau lompat, kita akan masuk lubang. Okay, macam tadi ya. So, kita kena pass laser ni daripada bawah. Dan kita baru ambil 2 step, baru lompat. Daripada lubang tu. Okay. 80%. Okay. Intruder detected. Okay. Extra life. Extra life. So, perlawanan terakhir. Time bonus 94 points. Your score for this level was 5,004 points. Your total score is 41,209 points. Press enter to continue. So, kita akan masuk ke tempat X1. You guys, ready? 74% 2 hours. Yes, this is it. This is the door. I know it for sure. Well, here goes nothing. Oh. Well, look who dropped by to say hi. Or is it bye? Well, Super Liam. Finally, it's mono e mono, you versus me. I have a lot of other things to do, like blow up the Earth, but before I do that, I thought I'd play a little game with you since you seem to be having so much fun. In front of you are 3 platforms. You're standing on one now. As you move, I'll track you with my laser. See if you can get me. But remember, that laser packs quite a punch. Okay. Hati-hati. Good luck, Super Liam. You'll need it. Okay. X1 Lethal battle. lab. X1 battle. Press enter. So, dekat sini, cara nak lawan X1 adalah, okay, dia akan track kita guna laser. Okay, dan bila laser tu sentuh kita, dia akan lock on. Okay, dan sebelum laser tu orang kata shoot, okay, sebelum laser tu shoot, kita kena lompat. Okay, kita kena lompat ke kanan atau kiri.
untuk elak daripada serangan laser tu lah. Daripada tembakan laser tu. Okay, sebab laser tu sangatlah kuat. Okay, dia boleh turunkan health kita banyak gila. Aku tak ingat berapa persen, mungkin 20%. Okay, so 5 ke 6 tembakan boleh buat kita mati ya. So hati-hati. So dan kita juga ada platform. Okay, kita kena lompat platform tu macam ni. Okay, Press F2. agar kita tak jatuh daripada lubang. Dan sebelah kanan sekali sana tu ada X1 okay. X1, dan bila kita tembak dia akan aktifkan dia punya perisai. Okay, dan bila perisai dia dah mati baru kita boleh tembak lagi. So kita boleh tembak hanya sekali saja. Okay, so ini itu adalah laser yang bergerak ke arah kita dan cuba untuk tembak kita, untuk shoot kita. Dia akan lock on dulu kita, dia akan track kita tu dan dia akan shoot lah. So untuk elak kita kena lompat ke arah kiri atau kanan, tak kisah. So maknanya dia track kita. So kita kena lompat terus ke kiri atau kanan. So aku lompat kiri. Oi, kejap. Lethal. Okay, sebelah. Okay. Jap. X no. Yes. Slot 2. Lethal lab. X1 back. Okay. So lompat. I'd like to see you win, Super Liam. Okay. Tu I would like to see you win Super Liam. Itu adalah X1. So kita akan tembak dia. I'd like to see you win, Super Liam. Okay. So lepas kita tembak dia akan on perisai dia. Nampak? Okay, Press F2 for setting. kita tak boleh tembak dia. So kita elak lagi laser ni. Okay, kita akan lompat laser ni. Wow, Lethal lab. X. semula salah tekan pula. Well, you're nothing. This is so easy and boring. Okay, tu maknanya dia matikan perisai dia. So kita boleh tembak dia. This is so easy Okay. and boring. Okay, lagi. This is so easy and boring. This is so easy and boring. So makin lama makin laju. So hati-hati. You have no chance. To see you win, Super Liam. Nampak? Kena perisai dia. Zzz. So tak boleh. So kita kena tunggu perisai dia mati dulu. You have no chance. Crush you like a bug.
time bonus 170 points. Your score for this level was 5690 points. Your total score is 46,899 points. Press enter to continue. So, X1 telah pun ditewaskan. Okay, so kita tengok dia punya outro dia. Okay, ada credit ya. Okay. Ada credit. Credits. Programming by Liam Irvin. Music designed by Kevin Reeves, Clarence Griffin, and Damon Fabrio. Voiceovers by Kevin Reeves. Character voices by Liam Irvin. Score system by Colt Myshak and J. Eldon Gillespie. Game melody by Greg Brayton. End theme by Kevin Reeves. Special thanks to Robinson Bryan. Beta Team: Jared Jika, Don Coco, Will James, Derek Lane, HF, Chris Nestrud, Kevin Reeves, Clarence Griffin, Damon Fabrio, Carl Bellinger, Joe Quinn, and Philip Benfall. Copyright 2004 Elworks. All rights reserved. Okay. Wow. I did it. I beat him. I defeated X1. I can't believe I defeated X1. Well, what's this? What's this? It's a crystal of some kind. It's wow. Well, I'll just take this. I could probably use it for something. Whoa, whoa. Oh jeez. What's going on? What's going? To be continued. Oh. Your final score is 46,899 points. Total time 52 minutes 22 seconds. Press enter to continue. Okay. New personal best. Press enter to continue. Extras menu unlocked. Congratulations on completing Super Liam. Your save file now has access to the extras menu. You will find level select, cheats, and boss rush. There are more extras to unlock. Press enter to continue. Slot 2 complete. 4 restart game. So, Restart extras. Leaderboards. Restart game. Leader back. Lead reset. kat sini ada extra. Okay, nampak Back. Super display. Choose a save. Slot 2 complete. 4 slot 2 complete. Restart game extras. Okay, ni ada extra, tengok Extras level select. Kat sini ada beberapa menu Kalau kita main extra ni ada level select. Choose a level. Sandy Surf. Suburban Streets. Nampak ada Sandy Surf, Suburban Street. Wild Woods. Lava Lake. Silver Space Waterworks. Lethal Lab. Okay, so Extras level select. Cheats. Level select. Cheats. cheats. Okay, cheats ni. Cheats. Infinite health off. Okay, ni ada infinite health. Okay, health kita akan diset ke 1000%. Okay, kalau tak kita kan 100%. Okay, kalau kita on Infinite health on. Okay, kalau kita masuk ke game, okay, health kita akan jadi 1000%. Infinite lives off. Okay, infinite life ni pula, Infinite lives on. kalau kita on, okay, kita ada 50 health. Okay, kita ada 50 health. So, Machine gun off. machine gun ni, okay, ni pengganti laser. So, machine gun ni power Okay, kita boleh tahan control dan dia akan tembak lah.
Okay, selagi kita tak lepas kontrol, dia akan tembak. Okay, berterusan. Kita on je buat. Machine gun on. Speed boost off. Okay, speed boost ni, Speed boost on. mana kita punya speed akan berganda. Okay, 2 kali ganda. Okay, kalau tadi kita slow je, cap kan. Okay, ini kita akan lari lagi laju. Back. Dan back. Extras level select. Cheats. Boss rush. Okay, boss rush ini adalah dia akan pergi kat semua boss battle yang ada. Okay, so daripada airbot, lepas tu cyclebot, apa lagi, wildbot, apa lagi ya, volcano escape, laserbot, water escape dan juga X1 battle. Okay, dia akan pergi ke sini dan kita akan unlock lagi banyak lagi benda Back. dekat boss rush ni. Okay, Boss rush. so kita akan cuba praktikkan yang kita cheat ni tadi. Cheat level. Level select. Choose a level. Sandy surf. Okay, kita cuba dekat Sandy Surf. Boleh lah. Okay. Sandy surf. Choose an act. Act 2. Act 1. Okay, add 1 Cuba Oh my. Okay. Sandy surf. Act 1. Ni Pak, kita jalan laju sekarang. Ha, tu alarm machine gun. So kalau kita tahan kontrol, nampak? Kita cuba tengok health. 1000%. Okay, 1000% life. 50 lives. Okay, 50 nyawa life. Okay, nampak? Sebab kita dah cheat. Okay. Exit no. Yes. Extras level cheats. Level select. Cheat level select. Choose a level. Suburban Sandy surf. Choose an air pop. Sandy surf. Exit no. Yes. Extras level select. Choose a level. Sandy surf. Suburban streets. Cycle pod. Okay, aku nak cuba cycle bot dengan cheat aku ni. Okay. Suburban. Dah. Oh, best gila. Okay. Dan juga aku nak cuba juga dekat. Time bonus 2. Okay, sekejap Wild. Exit no. Yes. Extras level select. Dekat. Choose a level. Sandy surf. Suburban wild lava lake. Silver waterworks. Lethal lab. Silver spaceship. Silver spaceship. sini. Laser pod. Kita cuba lawan laser bot. Mesti best gila. Okay. Silver. Best gila. Okay. Time bonus. Well. Waterworks Act 1. Exit no. Yes. Extras left back. Slot 2. Back. Super exit. Ops. Pause. Stop. Okay, dan banyak lagi lah. So, korang juga ada game-game tambahan yang korang akan unlock. Okay. Nanti ada banyak lagi game-game yang korang boleh unlock. Okay, nanti korang boleh explore sendiri. Okay, aku lupa nanti nak letakkan description lah dekat komen. Kalau korang nak cuba, okay, kalau korang nak unlock game-game baru, korang boleh dapatkan game ni dekat dekat komen. Okay, dekat komen video ni. Okay, so aku rasa itu saja kot untuk gameplay sebelum kita. Okay, so kita jumpa di next video. Okay, kalau suka video ni jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasi supaya korang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Okay guys, so kita jumpa lagi di next video, di video-video gaming lain bersama saya. Okay, nanti. So, saya Fazlin Akil. Assalamualaikum. Bye-bye. Stop. Yes.